Zisa 11 za Rebagio kyasa beat. Yes. Hasho ya iti ya Kitara Girls, Kitara TV. Mbatangirire kandi baramukizeho abakuturora n'abakutuliriza hero oko. Mwebale mno kutugonza, mwebale kwenda show zaitu. Oiroho abataka subscribinga YouTube, mugena Facebook, mugena TikTok, mufollowinge Kitara TV. Nikwetekanza zona eza Kitara TV na zitasobola kubarabaho. Amabala ne iraka glorious. Jepro Emporium. Muije mutuhagire bantinyi. Abantu bahoyima tuina the best branding machine in town. Tuina what we call the DTF machine. Inya abaina embroidery, inya abaina machine zo printinga. Muije tuba printingire mugende mulabelingira aba customer banyu. Services zo tuzina kandi no kulabelinga tukulabellinga t-shirt. Yes, tukola flyers, tukola banners, tukola stickers. Tukola obuntu bwona bumanyiro printing ngabona tubantu bukola hajepro. Yes, mubale kutugonza. Era abana ndi basena bona basemereire nkule smile zilindaira. Nakabe yanjule hamuna nyo Sharon Kobsingwe. CEO wa Fair Price Boutique. Bambi mwebale no tugonza Fair kugonza Fair Price Boutique. Bara muje mu mpagiro bugoye buyakambulesero bulungi muno. Obwakaija buyija Christmas abeye ntoito muno niyo season yengo inakuvayo toboro obshort nkubulora okiteire hamuna nyo Queen bayira abasikinyo n'abaloko nkubeeta muje mu mpagire nina products ezinkutunda ez'abakazi bedroom products. Yes, bedroom products biona bayira mu nseruleho mugenda page yanga TikTok Queen Aboli nja kuba nimbaikya ojazimanya ezo mukisika onatali wama nja bisobola obutularuga hano cyali mwebale muno kutugonza mwebale kugonza muno Kitara TV hamuna Kitara Girls tukubasima muno bayira omutima gwo mutayihaho mugende maiso no commentinga no kulikinga page zaitu zona yeah hamuna nyowe chance machura wa masindi nkabulikiro mwebale kutugonza mwebale kungonza nkanyowe product yanye ya masindi ijo zinka ba street za masindi aho bambi abantu banyolikia love nyabaganda mwe chance ni bampaka jambo kitaragala baisikiwa Julius omisikiwa Julius bambi mwebale kutugonza niko batweta baisikiwa Julius abaisikiwa Julius mboje mutakitwara kundi mboje mutasise bintu bambi mwebale kutugoza mwebale kura program ya itwene ya Kitara Girls eba yobuli Sunday saha 11. Thank you so much kandi nkongera kusima na yinyi ba clients abampikirireho last week mwamaze kura post ya Julius bambi mwantozaho mwasinkiya obu message abamwampa obuli mu butitotito. Thank you so much kandi ni enu season November December tuba mu season ye mikoro na mbago ina birthday ina wedding introduction kuchala anywhere oli mu Kampala oboli outside Kampala otatina just contact me tukole business. Of course eyelash mama obukoko manya mukundora tinkumanya bakulora bakina kweguza bakubuwereza kimwe oblasho sente a program yetu ya kialera kubanza twinao Cabs Juice Bunyoro's finest Cabs Juice on abantu amuntu babitegeza agia locations ibiri ina offices kale halo kusaku musanga hali habiti arona mbere ali enyuma ya Stanbic Bank yes enyuma ya Stanbic Bank immediately kyombeke yake kiroha ekiri mwaka kubo ogenda kubano sanga Cabs Juice mu mulyango gwo kubanza akedeg kakubo then by na location ndi mukatali haiguru ha level 2 ngogenda sanga yes rwanda kwikira so iwali akuruge side ze ruguru osaka kubasanga mukatali akuruge ifo osaba basanga nyuma ya Stanbic Bank kandi bagira services nyingi ezibakoraho halezi mwezi ngena kubani bagamba nti bagira juice baina ice cream kandi ebintu ebikora ha mikoro yona bikora mikoro yona tabao kusororo mukoro osagamba mukoro ngi kamtaito notekeza Cabs Juice bakora mikoro ya mani yonka no hona bakora baina juice ushering baina juice display baina blending they deliver their juice aloka kwenda hona baina presentations fruit cutting
Everytime obimanyire. Fruit Like, cutting, alaka but- set apaka kabakola karoho fruits nyingi. So they have very beautiful setups. So bainako nyinayo pikiniki mu January lw'okwezi 11 timanyire oba whether they can omulimo tugumuhaire ira tukandi. Yes, the fruit decoration and flower. Bene babikola bambi. Mwije mubahagira ba Cubs juice. bojonye muteebwa n'aba sponsors baitu abandi ba mu Japan high level technologies bali right road aho olwoko okwenda gadgets okwenda electronics ebintu bine bikozesa amasanyalaze so akuba oli mukapako yawe fuire extension yawe fuire oba okwenda kanikisa simu batunda kandi nibakanika yes babitunda kandi nibakanika ezo electronics era kandi mu Japan angambye nti bainayo Black November nakaza buzona ziri ha 20% discount so oloko oina electronic yona gadget yona yoka kwenda kanikisa obo kwenda kugura genda yo mwa Japan aho mumaze mukole yes mubaze obosa kwatira namba zabo ze simu 07 nkaga na 2 kenda na 8 nkaga nemu ana na 8 orundi 07 kinana na mukaga 12 atano nemu asatu nemu baterereho obanzo bagambire byokwenda Tunaona ba sponsor baita abandi hana Hoima Resort Hotel ekusangibwa Kijungu bayiraba iwoloko okusera oburaro oyizire mu Hoima ojuwahiro kwenda okusera ho kubyama baina ho kubyama aharungi muno baina steam baina sauna baina ona massage chair ege ku massage ngawo kuba no burobu omubiri gusasa nagenda yoro ebagolino entebegeri nungi muno bayira bana resort eroha sentence ito muno bainaho na restaurant okwenda kulya kandi inyonyo nabakwenda kora preservations mukusa kubaterera namba yabu yesimu 0782 92 90 92 bayira mubahikirire baino buhereza burungi muno hana resort Hoima Resort Hotel. Yes, mwebale mno wikindaire nutugirabire mu ruhanga yebale ebitasobokere ruhanga sobole ebisobozesa ahandi tinja kweba kubagamba sizone tuli mwenu sizone nungi kandi imbi kikenge sazi nabana abasama batandikire kuija so ata abaloka abana bayisiki mugendeho mujyo ha resort mu steaming mugende musauna mukole gym abasama basange muri fresh bakuraze self contained yes so they have self contained and they have very beautiful rooms baina double atakwenda kuyama no mugenzi wa kitabu kimu ali mu rumemu ne mwa hali bibiri yes ataho ege kuba ni mwenda mukunga ine kwa hausa kuja kubyama atika tugeze chance tupandisa room iwe no rara kitabu kinyo ni omukazi no mukazi baba ikiza kura mu room bari mukimanyira liyo hoteli zile zitayikiriza abakazi kurara mu room mo babasajja kurara muina kuba different anyway baitu kandi at times feeling more awkward omusajja baba no musajja mugenzi we mu room but also it is not so awkward omukazi kurara mu room emu haiba mashi tukuranise mberege tanike goja nejao kituku kande kanyire hoima hanu okubola omwana na ku inboxinga I like you. Ogena kutegereza mwana bana bagira obuvumu and you're like what? Bana bageze. You look so good. Wow. Shaban. Gamba bagena gamba. Arona nke comedy nyabaini ndora. Oli nagamba like hali baboko ne bazinira nko mu club banka. Like it is so easy abaisiki kuba ni bazina hamu. Ni bazina hamu msikina kwa mugenzi we ni bachanga. Halo kuba ni mchanga buchanga like abasajja kiba awkward ojonye bantu it is so awkward kwegamba kyabasiki bakikiriza kande kyaboje atulaga moto musajja mugenzi wawe gama ni mpanka kuzina mukwa bali yo mpaka no kwekwata baita abasai na basikina ogenda koronda kwa sirondo mugenzi wawe mu west na anyoti nkweno nkwate mu west kyonka tusakuzina mwawo nitoli kyambo tukuzina itwe obone ntukwata mu west zikuisana isanekyo kintu ate tukola ho mu west na wa mugenzi wawe yaja mukwata nyombirora mbarora mara TikTok ha nanga ma TV mbarora bana baisiki but it is okay kinkuzo na kubagamba mwerinde omwisiki yendo musajja kano musajja tunulira mno mukazi amaiso gaye hamusajja mugenzi wawe baketa bata kuruga hanunu kuruga kasoke mpaka kano bakubiri abantu bakuruga
habuhangwa habuhangwa ogwabaire butero batandikire kwefunira ebintu ebyabo bakopa engeso y'abajungu baite ekyo kintu kirimu n'abaana bojja bamu kibakyajwala mpale bakujwale kibakyajwala empale eziri fine bakuteekamu epampa obubina bakujwala obubina tujja kisakingawo mwerinde kandi musabe bakujwala obubina bakubiri tuleke kubabaza anyway mwerinde abamba business ganyu bambi mutekeho obulinzi obukumala musabe banti tuli musizoni buli omu akutoza sente olina kubasoba buli omu akutoza sente okwanyina namberi mbairego mbaigende haboda nindi bata then omusaijo ndaba egina rugo izit hapikpik ahimbire ensaho mugongo bazeta laptop bags omusumani harugire gaho namunyakura hensaho baitu bamukwasege bamukatula musana tei wakugambiraho nti mukiro abasuma bakampala babagira obuvumu bamukwata bamuteera bajani bakuiba muntu uyo bwo ati numwerindire kimu bambi mwerinde and also aleki bakoja political differences ekiteke nakyo kikyaleeta obuzibu politics tulimbwire ba politics alo wanupu alaba babeta bafutu bi NRM muti naba FDC na yeriyo timanye na kumanya FDC ndiaho FDC eriyo manyire nupu na NRM yonka manyire abona kama mbezo nizezi kunanka muno the prominent ezindi ele ya blue ya besi je bagira FDC niyo ngire karugo mali nega politics simbi manyire arabona abandi bala abaina ka green abaina lebo ya green mukimanyira roho abakaza abamanyire kimwe bitu ya politics bino nosanganye bayanira kimu n'abasajja omusajja katugezali wa nupu omusajja omukazi ali wa nupu omusajja ali wa NRM no jano rakata bangukawo arona ino baida ati omukazi nabamanyire muzani wo mupira guni ogo nyinyo ati nyawawo mpira baida no mpira tukwatagana politics naho tindi omukazi ati wetu olinkanyowe nyomuntu owo manye maybe goalkeeper manyire waba mugol bali bana abandi bana bo mitingo bamanye Ndora Arsenal ni ndra Manchester byona mbiro raburora ne timu nyoti nkuzimanya nyoti musa kubanzi manyire baitu ntingu ngamendi kuno nyoti myanga mutima ngimanya era no gibaza tingibaza sakubaga I swear ngina mali tibe ya kusala ne kuswaza ya hate kunswaza etimu ya Manyuva mbe kande mesompi baitu manyu akira wawenta hamu manyu kandi tindirugamu oba bagiteire oba bagikozere kichonkamba ndikuno muhagizi ari wasena gambe asena baze wewe tutagaruka yo kwa kuba nyebe mipira sazi n'ubusa kunkwasa kahungura chabikende nakaleka haba Manyuka ko na wekagani bagitera nyana bambyo mbageni ngamba abantu ha political differences ezikubaho nazo muzegendereze iwo otafera politician asigala ali politician takumanyire akumanyira obwire obwokoma kandi nobwokufa family kusigala nebonabona yes nabana bawe okusanga maybe takumanyire nokumanya mbota hayi katugeze tisa homestead halimu omukazi halimu omusajja halimu abaana political parties tuina nyingi ati no esanga omusajja wa NRM omukazi foot soldier nup nyombe tabafutu bigere nup baita banup bagira vibe hati weneke tinike kikatulisize neighbor wange omukazi tiba mutairege nibye byo musajja byagezege bine bageze kwandara habidongo mpupa kurangaranga atagaruka sanka mukago gwa mukira nando mukazi okuruga kabwire nando musajja iwe nju yawe niwo gisasu kuwata nyondi mukadinisa mpora abantu abakoka ni political party bakuisana agezege habidongo nando mukazi okuruga nando musajja iwe kumpabuza nkowa musajja tojja muhaka nekia kwenda bamudwigura bambi muhaka baitwara hakukakasiza kimu kandi buli muntu arahabagira ekinanga kino abagira ekiyejo
nosamuhaka natina kakasangera bali omusajja bamusajja kandi muntu ebintu bino engeri binkurizinga mu domestic violence obwire buno obuhika bino engeri binkurizinga mu domestic violence omukooko obusinge nibubulira kimu entabukaine mu maka mwikani mukungana nimuleka n'okubaza abantu nyabwe ebintu ebyo abo kubola kwagira NRM ola kwagira food baitu muba mutamu njemu mutakubaza nibekarakasa obundi omusajja walo omuhalibo nogenda musanga ne walo omuhaba kwasire kipapuro aro bamutera tiyagasi nokugambira mbalo obutabanguko bukwiziramu ogenda ajja kusanga obalalo kwasira tekipande nalo kandi mwina kuikiraniza ngambe ite nka familia yetu tugenda kuhasagika nopu tugenda kusagika NRM tuli ba FDC ni mwikiraniza baite ebintu ebyo byanyoka nyonyi nasidali nyarozerewe aroho omama w'omwana nahagira NRM omwana yahagira go birobo FDC naja najole t-shirt kyo kiroho wane kisanyisyo kya FDC kya Besigye mama mwana gwo bulo byamubizaga namugamba ebise bikusana bya Besigye omwana no bakatabukana nyina abwe bintu ebyo mwana nyina ikano kwenda kumubinga muka habo kuba najola nankeri yamugamba iyo manyire ngeri wabo naboyi omanyire ngeri nyabo nabo ine ndaiwe omubwire obo nakana jahango mali ebintu bya mundogo kaina ageza kumujjukiza inye bana ye mugurukire ebintu mukyali bana bato babintu ebyo mali bikabayo tulina obusinge bwaitu kyonkanye mukulete ebyo ebintu manya mukwenda FDC mukwenda change ya ekizi malikiri icho tutabiroleho baitu mali bikabayo nyana bikabayo baitu tutabiroleho mali kato bokusanga bambya yabiboineho kangumena nakigalo kyange baite cyalo mzere batabukana omwana habwe ebintu ebyo wakakirura kana chomewe ito tuliro mukasenge ogamaleke hinduke akasenge ko tukaina president utwina niwo mtu wokusaba kubazaho atetaina nekyagenda kukola nyina mawure gamweretanze omukazi tibagenda muteka kalaba just kuikara wikara mu challenge bamutaiswirege babyo katune bibakora mu 7 maybe aba yaina akakubaza nazinene akakubaza ati then cutting out bakakafora kazina challenge ya TikTok hati no wa Tanzania niko kyabaire ni bakatinga out engoma nagikaram ndafura kazina tolo muiskina agikalira mu challenge prison challenge kukokera challenge tuina obusinge bo businge tuina baitu bulema kuikirizibwa kwagire kyakwenda as long as kitalete entabukainenka baito balizige hananka domestic violence egyo mu maka kyo abantu amuti bakikinga okuba no domestic violence ziri ntabukaine ezibaho nyoka ngetenka family oba mu mweka nti alimu mama alimu tata alimu abana alimu ba anko ba jaja biki baita alimu entabukaine entabukaine zazo zikuwa physical hata halonko kuteranga nebikonde arohe emotional oli no muteza engeso tuina na vabo hamunu wao nosokana muhabiti hamunu wao nyina mani nosokana musindikira bile bigambo era ati bokusanga oli family yolimu alimu food soja go wenyina kwagira maniyu osakulola embaga domestic violence tuina na sexual domestic violence by the way arona sexual violence ebikabingi ebituina mu domestic violence but kandi like kibazawo kirao nyonya ngendeza soke tubaze hakiki kikusakuletereza bintu kyebiretereza entabukaine mu maka gabantu ohiro gamba kigambo mbe kihuli ya domestic violence akubaro hekikola ekikireta because their families nambera lobteka ine tikiri mu buli family ya domestic violence haro families nambera abantu bali fine ni bakolera hamu but kwanda haro families halo musajja takusara omukazi omwana takusara ise omusajja akulaba kulo omukazi akulaba kulo nakubya makuli abandi bakawukaniza nebisiika abana bakahanganguka kwegamba ate ensonga ezo ezikulekereza abayekinteke ekimuntu bali tukibalizeho political differences nti kubani muhagira ebinanke bikwawukana like parties ezikwawukana
nyondi wa NRM, ondali wa NUP, ondali wa FDC, ondali wa bojo patezili nyingi muratuganyire zimu tutukuzimanya. So murane muti abalahero ko pateza nyu tutazibalizeho tikiringo tutukuzetaga baitumbe amabala gatukozereki gatwebere nikimanyisa mwongere mu amani pateza nyu zibe tuzimanye zitutumuke bali tukuzenza ekintu ekindi ekikusobola kuleeta domestic violence oba obutabangu ku maka kikusinzira abaana baitu wano tubakuza bata aliwo omwana akulira mu famire nalora maama nayise batagani barwana gira otiisa ateire nyina omwana ono bwakura agenda kuba ino obuvumu bwona kurabya atyo mukazi waje abo kubayizire nakirora hati kandi aho niho nkwizira abasajja abana babandi bagamba ngo omukazi otamuteire mba ngeterira mwenda obebe tali nyawo tindo hata okikuzoka ali bakulire baragani batera bazaire baabo banyina babana bangana ni bamarani bagaruka muleke kunganira omaiso g'abaana banyu muleke ku exchanging words omusajja olugire kule omukazi okumulabyamu amaiso naye maama leka kulabyamu omusajja waawe amaiso mwana waawe narura obwakukula ebyo ebintu nibyajja kuba nakola omukazi waawe wala abasoire mu maiso okwo mujja tukuona abo n'abaana bakulire mu family nke bojo nyo nkugambire omwana twina ngero kana omwana nkogo twina ngero gya mutereza ajja kwemera kugambe kisenyoka kabatyo kabaho ebintu bya mulingo nyebyo ntabiroleho kimanyire ngo omusajja atera omukazi nibyo timimanyire kandi kimanyire ngo omukazi iyo Sharon okurora iyo omwawo support ekaine baita aruha abantu abakyarwana nosanga ni bakunganira kimu nosanga omusajja kwasira omukazi amwegemera ku mutera bojo omukazi okuba notera waki baita kumpera omuzala hakwenda bamutera omukazi asabwa mantera ntera bamutera kwateka aloya gambire songa ogenda gya kusangola izirelete omuntu wagutandiko ikaireka buli kimu kyona kibaza kyonka hati namalaga hati kore kiyokora aloya gambire government egamba mutatera abakazi ba human rights mutatera abakazi bulomu wena mutatera abakazi omukazi nakugamba ntero laboli musajja sajirano weta musajja nikituweka ntontere akusana okugamba sarahanu nkuwatawo sarahanu geza bakuhaisa kandi nacho ayita abakazi bakutera abasajja mutakigulukia mesali domestic violence eri abasajja muranjuli eriona hona ya abasajja timba jula leka babachapa musajja n'abafunega abakazi abakusobola awo kusobola obufumbo ogenda mu wrestling ogenda mu kinene nenyo mutulekemu biki byogamba mba bafunega abasajja bakusobola obufumbo obungenda kutamu nkuba ningenda kulwana sango musajja bamutere kinse kesa musajja bakutera abandi iwo solwazo kuba noswala omusajja bakutera abantu abakunyanzibwa omukati akwetaga omusajja bamutere kwa abantu abakunyanzibwa na human rights abana bojo mubalagirize muno omeikute bakanagiriza muna abana bojo hali yokwenda babakolera abana abaisiki hata bojo bakwesobola abojo bakwesobola strong bakwesobola hata omusajja bakutera bati omusajja kuchura kirugahara arogamba omusajja bagamuka mukimanyiro go mana kusakutera omwana ono kyonkono bamuchokoza tamutera omusajja bamutera nasa kutera omukazi ogwo obayino yenda babahekisanja obayino yenda babakolereka basajja nabo babahulirize tikiringu abakazi bonkani bo balina kufebwaho omukazi bamukora kino omukazi bamukora kano omukazi kino omukazi omusajja nabo bakumufa babegesa omukazi tibana mutera omukazi alakukira kutera omusajja omukazi alakukira kutera omusajja abantu nyege ensonga kuba eri yamani habo kwa nyowe kinyerengera musajja no byakuba mugufu na ingana biri omukazi okutandira nka kutera omusajja abasajja baba na amani leka tugende tuhumuleho tugaruke tutandikiraho honyine hali tukangira la abasajja bakubaterera ni batasobola omusajja nacho omusajja bakutera bati katugaruke Cubs Juice. Taste the refreshness from the sauce. Nkusima Kitara TV abwa entekanze nongei mwina kandi ninsaba myenda Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV mubeni mugirora mikutu rundi
address zikuja kuba nezolekwa nabo ekyo nimbagondeza omulimo omulungi kandi basaba mugende mu maiso n'okutwala obuhangiro n'obwaitu obukama bwa bunyero kitalo mu maiso. Cubs Juice. Taste the refreshness from the source. Mwebale mno mulango wa bukama baitu tukyali Hakitara TV Antika nzeti ya Hakitara Girls kandi tubaitubazaho ebintu ebimwe bikuletaga domestic violence mu maka. Yes, nibe tubaitubazaho mushenu abatabairo abatujoiningirembe ekyo nikyo tukukikawo era tugendege kuhumula tubagende tubazaho abasajja abakuterwa abakazi. Abane nibagamba abasajja tebaterwa abakazi. Banya ningamba kyala hero kali abasajja abakazi banyu babalabyamu. Babalabizamu kemu. Baito omusajja akutere omukazi bakute omusajja na nibamutera oti omukazi. Abireke. Baito omusajja omukazi kutera. Bambi bakubaterera gakimu kandi bambi kibaina bubalizo. Tibaina hali barayibukira ngo omukazi anteirege. Tibaina halala agenda omukazi anteirege. Bambi nyumba inisabe bitongole bine bikwataganiza human rights. N'abana boje mubayijuke. Mubanagirize muno. Ate omusajja oba kumutera nagenda mu human rights nanyegera. Kana tabanyegera kuswa. Akoraki. Baragamba batamba omusajja bamu. Ate human rights okwende bakolere. Ebahereze that opportunity. Batulire kimu. Waha. Opportunity yokwekaza bakume babatire. Nyaku nterera brother wange tugwanganga na Mumpogo. Nyonkugamba. Moleke mudwigwe. Kando Yo tukora program tugenda kisahe ntuwerijita. Yo wango brother wange mugamba amuleko omukazi. Omukazi akutera. Baitu bakuru abatombo genze kunyegera. Baito omukazi atera omusajja. Ngakuba mahule. Abakazi olunda abasajja mukoko arabantu abino obusungu. Mm. Ntakantu kwata ito cut niziguruka. Hati kekekira kimu entabukanye mumaka. Nti amuntu asabeza kandi agarukire muka tugeze musajja agarukire muka maybe asangire ari abasajja bagira orwiro. Kwati ruli rwiro. Kalali abasajja abetaga kubachumbira amaizi go kunaba. Hati bwagarukire muka maybe bambye mukazi akozereki akwataga ine. Amaizi mukadomoro gahamu. Oraba huru. Najana mrigita. Bwata amutere physically agenda kumutera emotional. Oba mugambe bigambe bikutu. Atanike kumugamba kwato muhandi gota. But no obuye habuza muno kiki batabuye. Nguko mukasta kyateka amaizi mukyogera andi takyampa kitinisa. Mugamba yi Kandi bambye obonde emilime. kandi obwagatayo kabulikiro. Kyonka maybe ala kimukwasize. Oli waino obusungu bwe bwahaye. By most times also obusungu bulga abakazi. Muka. Kila muno mukazi aina abana muka. Tugiranga issues zaitu. Aina anga issues zaye. Omusajja gakuli na matara. Tukuli ku matara. Ngamba muhuli. Na muhabiramu. Nojano nibo basunga bwiro bwekiro. Na nebaja kengambo bakuteirege. Ha. Kandi ati maybe ati imagine omukazi aina akasungu ogwira mukazi ogwira musajja bwatuzirege sente tezizokera nibuja bagira nimujani mugwanga naho baraba komena mwachi amanda niyo ngamba abakazi amu you need to learn mwina kwega ku handling your partners muntu wokubeka ina okubomanyire Gloria asono ziguruka obwango nkozerenta nayo wenyine ofuge kiniga kyawe ofuge kiniga kyawe nomanya Gloria sibunkola kino Gloria sibunyenda he Gloria sibunkole bintu bitakotegana Gloria sibunzara he wakino bikoro kimanyire Gloria sibunkola kino owangeza gambe bintu bikusaba kunyi hawo wajja nya batuletera kubadikura zaira he rumanyo muleto wota bado mpakoli okikenga after some time okwana okike aho niyo tukangira mali kiki kuzaza heru nyonza iro heru Newe naho bayinga. kiki kwenza heru nyina bayenga abana baki Omuko inaho bayinga akwena nkuzalire okimanyire obwa kuba otakazayi tobikenga. Kana tojaka kenga mukataha. baitu nyo ali nkakengera kaliyo niyo kukulekira nobo kuba mwina mwana ego nomuntu banyine nkusoka ninkuhabuza kirikiti relationship yetu emazile myaka inga 5 omwana alahero ene myaka inga 3 wena aho niyo tukangira Gloria somsije tuje mwaka na nkukul yes oja mwaka nego mwaka ne baitu okiona kumanya mpaka aina yo nyowe nkukuba faithful halo muntu wange
nyengeri nkuba faithful nikyo nkuba nini yano musajja ebyo akola byakolebwa gabayise bayituba owangajja kukikola okike Nyakasita kuwura. obongo bwo butagambe mbu abasajja bona benda okyatero abasajja bona tibenda hali abatenda it's okay kandi abatenda aho ate kile kibali kuchwa mutima olikanuka mu percentage y'abatenda no wange nihajja Pozi mukola na printing banza we printing le uniform twale ayetera nebigambo byakwenda kunenyo bayita ayinategebye mwana na murora bona tibenda okwenda uniform iwo linyukama kiniriukama ali abana bakuzibe kulungi kiringe ngeri bagamba ngo abaisiki bona babenze omwisiki omwenda hano aine abasajja abandi basatu no hali omwisiki omusajja ogu no bano omusajja otakiniramba kusakwana beto iwa kakwana hata waleso iwe wakabaga akaraba omwisiki akakuraba omwisiki ajere kulungi nazuka kulungi owayalisa maiso gonka naraba okulungi iwe omwisiki no nyumiro no gamba bambe omwisiki ugakuzuka kulungi hati kando wakutangana mubaro akuba nalisa hamaiso gonka tena kindi tena kigambo kindi kya kuteka yo kigarara na manyoli niwe type bati ninyo wali ha ground kandi wono egyo point tugirekere harubajo mukimanyira makaga kirabiro bine ntabuka ine zikuija muno because of cultural differences ijuka mu family tikinti ninywe nabagenda kubayiha mu family emu inywe namurugire mu different families muizire mukozera makaganyu mwebo ine bukuru bayitomanye nto ono musajja bakamukuza bati ono muisiki we bakamukuza bati orugire omwanyu oina culture yawe oino buhangwa bwa obokoraki no muisika rugire mwabo aina culture zayi hati mugerani mukoraki ni mutangano ojja kusanga omwojo iwa manyiro mwabo bateza amaju omusajja ina mutereza amaju mu buli kimu kyona nobora musango mutawo iwo ogenze ofunira omukazi jenzi ali badi tateza amaju kale finance akutereza amaju maybe akusangire mbantu nakuramukira mukya abwe ensoni maybe omuka kizibu omuka kizibu hata aho jagambo omukazi atakunda byamuke amaiso omukazi taina ngesa aho mudikule no mudikulu physically obo mujume obo mugambe nebigambe bigenda kola kumubihiza okimanyira abasajja abende kitinisa kingi But natural omusajja we ina muhe kitinisa naturally tunakimu kyonkara ha orambu weke ayikingura ina tin bota atino barora atino ha oina kimu wakuba niko nayenda nyoba tingira buzibona na amaju bota atino baro oba tulinka amajunga tezi nyoba kuba nagenda baitu kana alaya kimazire arakubataye alaya ngambire bungu bandi mukazi wayi nonko amusangire mbantu nyina mutereza amaju nabanyani bayinye nabatereza amaju bona yes nyowe ngateza bona abanyani bayi yes even wallahi tinkusobora eke kyo sabutasobora nyowe tinja kusobora ekyo nyomunywanda ndamukize mpako okura andamukize mpako ngate bado kimanyire kuno mwaitu okimanyire kuno mwaitu turamukya muno nempako Alika nempako bo inakuteza maji. Mu rujungu tibateza maji. Bono ramkia mu rujungu toteza maji. Iwo ogenda kuramukya kuno mbo how are you good afternoon good morning. Okimanya etona tuli babunyoro tuli bakuno. Hate byonna byonna kubyehara funo mukazi omukwisanisaki. Cultures yes engezo. Omanye ntono munyoro mutahi wange itona tuteza maji itona turamkie mpako itwe na tukora kin other than kwiko oko tutanike kwejikura. Obwamura mkiaga mu rujungu kamugambo ba Hawaii nakugamba muke nagabo oli tokanda mukize abo oli tokanda mukize oyina kuteza amajo muramukie mpako yaye batagenda arabtagenda ati ngambira twesangire mukikuba ngateza nikia kwenda obundo bakusanga mukikuba akwe batagamba Hawaii wakubana husband nikia kwenda ati nikyo kulora nyo baby wage nyaki akubana ke tali wa culture alijenzi nkanyowe era wonko musangiro ba handshake oba tukwe bongo oba haga bikangirawo mbo hi hello akaba chali wawe muno to an accent ni mchangane you listed kiro ni murabukyangana mutiyo yes nabo baliyo ni muika muka nikyo that's why nikyo nkugamba funo omuntu obo kwisana isana kwe harebe byona musanga mukikubo ni mugatandika
Bada timbika byono mwede kikuwa kukuswaza mbe mugenzi wawe. I mean okuliza amajutu kuli kuswaza ngo muntu kuli kuswaza but ngatereze nkaha nyewe mukikubo nkudoja bait nyewe kikubo nkire bamwe omusajja kikubo kwendayo kusanga mukikubo yes kali wakuba nakolerayo kusanga munda kuli niho ninkura mukiza bakini nsanga mukikubo kusanga na wabere nayenda kuraba kuhika bwangu yarabaka kuvuga Sharon omanyire kite kileta kwebuzabuza niko nkusange munda kuli kwebuzabuzaho nkusange munda niho nkutereza amagi nige mwana abagambire ufuna omuntu okwisana beliefs nizisana omanyi okwaino mukazi akujwara busikati bwayi akweteka akalashi nkakano omuswairo mutairo mwawe munyoka ntikweno mukazi akujwera lashi enono zeganyire empali tokya inazijwara jware biraira arona abanywana mbukanda mpata omukazi wamwekiriza kujwara ebyo obangeta bijwara okankwana nimbijwara garuka mu waheru okankwana nimbijwara nikonga uke mukanta nke kujwara bidira bile bikoto nikota ke kurora banka abaheru abantu nyaruhona kine kintu au niho tukuletera mu ofuna omuntu aliwe dini yawe abokoja kusanga omukuba muina edini ziko aukana hata oni hekyo kigenda kuiziramu ola kwenda ojwale zidira iwe nkaiwe toli musiramu akwenda ojwale wesokerere kitambara akwenda like ogenenka hamuzigito usali kyonkaji kwaiwe toli musiramu ekintu kine kyedini nakyo kiretereze munabantu kufuna obutabanga ku Makka mazima okusanga oli wakusaba kya katano oli wakusaba kya sabiti overnight oli na ugamba buli kya katano tubalina overnight nisifoka overnight omusajja naganye betinku byenda niho bwenzi bukutandikira obwenza niho bugenda kutandikira niyo yenyi atali shalo no soga mbeke omoge na overnight na ikiza mbaloge na overnight mali na nyonye kati nkwesiga ekintu kyokula religion nzisana. It is very important. Kuba kibayamba kuba religion zitwegese bintu bikwawukana. Nyo hali nsabira they believe in marriage first than any other thing. Baka najja kusanga omuntu ali mu dini ndi like what having read that teaching like tikini kiwa ku believing in akugamba no leka tusoke tukole bundifune sente tuyalabana then abana nibo bakole hamukoro gwaitu whereas a bible itaitwikiriza abasoma bible ekubane kugamba nti there is a special blessing ezira haki habufumbo nti emigisa imugenda kufuna muri bafumbo esa kuba nyingi hokira ene imugenzere bugenda kaunda kako byedini mulonyero bakibaza bata nika kompaka kuraba mugirisa kagenda kwakuswera atiba kusanga omusajja nkogo mazima ebintu nibikolaki nibibatalibaniza niko mazima okikengere niko kuba nyowe nkaino mugisa okakira msajja awuntali mufumbo nawo mulo mukachule bakiyetegereza tubazeke okwatongera abana leo tubaze hano ndikwata ngekora bitukona me that is what I believe ela kunyobo kubanonya approaching you need to come knowing that this lady ingena kusoka kugenda kumwihankaha umwabu and also we get married. That's when I will expect. Bali mali ya mukazi atakwenda obufumbo mali. Abandi byanga bwanga. Bakwenda nagawe akwenda kukala mu lifestyle ndiyo kwenda. Busayo nobo kumare emyaka inga hakaire kajja kuika nawe ngo mukazi. Alekiweta address. Owe no yenda kusetolinga makago omusayija. Bali sometimes byanga bwanga. Bali nabakutuloga bayingi ego. Aliyo lino mwaka gukwita. Bali tubantiye bagambire nekintu ekindi. Still about na nkege religion oja kusanga obusiramu bukuragira kale tibukuragira wo kuba nosono wesobora no sangambo bakwegesa mbo okusakufuna abakazi bana abo kusobora bagamba abo kusobora abo kusakurolera iwe nkayo musajja sima abatano mubano basobora no maximum ebafu maximum ebafu no sanga hati omusajja omusiramu aja kufunayo haki namba 2 hata omukazi ono nambemu najja natandika kungana rundi we mukazi wetu toli musira Sharon mpika rukia Aisha okyetegereza
gamba atayongero Sharon nafuuka buzibu mu makani batabukira kimu ate obuha Aisha nayongeraho Rehema kandi onu bataka kusha nyumba imanyire mbayimanyire bataka kutwaire babanza kuhabuza olioke nokufuna abako wives bawa bandi tibakuhabuza iwo sagamba mu basiba kukaguza kiba all about omusajja fazinonga ziwaina capacity yokubarolera omusajja wasabu takugambira saa kusala ngakugambira so your opinion doesn't matter yes ngazi bakwabuza wow kandi asakuja akakugamba oledamu ine na omusajja kusakuja ataka kugamba oinayo omugenzi waawe kandi niko bebaza batyo omugenzi waawe nyongo ogenda kuba na nochumba nawe nakuyamba nyo kunyamba muki muhana omuhinda nyino musiri kwa abantu nyakanda omuntu obwakugamba kandi kebambi kikuruma omuntu mazima nyo kandi omuntu wakugamba kikuruma but to some extent kila kusinga nankirolo kiezoleire bantu nyo bokiezolere nikyo ngambire gabana oyina kufuna omuntu nabegesengesemu kuba bakufuna Aisha acha kutakifuna mbuzi bugwingi bamuteero Rehema kuba kimanye dini niko Sharon bakamuteka Rehema bakamutaho Aisha kandi Sharon wajja kuhura kiri kizibu Aisha we na rakitali kizibu ati kusanga wamatoli hagata unayongeraho prose nojana ora prosengera kugwira rumusajja ku stress nakano kankarabyeyo chonkani wakusembaye abasajja nyo tali musiramu nyonja kubabera abamazima iwe nogambaga niwe nta amusajja wabakazi bayingi ebintu ebyo lyeto bimanye kuba bulo maba nasikana koraki omanyire ebintu ebyo mulya ebintu ebyo mulya mu bimanyire basajja era mukengerege ebintu ebyo babakora busayo musajja kwenda omukazi wa kabiri mukengerege kibayo behind the scenes bato kimanyira abatoni babakora ebintu bindi n'abakulu it does not matter abakira kusinga kimataringo babato babakulu musanga no mutona akwetaga ola muhisemu no mukuru nawe nakora ni kwa ikalemu nibakusika kuno nibakulisa bino kuno kuli no lyeptani nagwa kandi no lyakino tima ebi mulya baitu mubitya emibazi yo mukiyagirya muri bensi ati no baha akasente nikukubulunga tana Sharon okakengo tambugora okakengo tambugora nyekyo lero baita kibainja kakihura arayangambira musajja we taliya bugora taliya greens no basanga babuteiro bairaba mbaba kuba emibazi eribatira mu green sekoraki mai bakuba feba intakimanyire nyonku gambira basajja inyoro tali musiramu kuba abasiramu bali exceptional ensonga abo they are told so nabakazi baba babaswere baba bakimanyire bati labali musajja heroko iyo manyo ta musajja abakazi bayinge ebintu ebiwakalya tomanya sazi no boli one of the richest people hamukichweka kiorum baitu tomanyira abo akolo bisirani baitu ata abakazi bayi basira baitu okula Grelius nyone kitu ekinde kikwenda gamba abakazi balekeraho kuruga abasajja baabwe bite ebyo bisirani samba abasajja iyo omusajja ogya kumwetuda hati omusajja ebintu emigisa yo omusajja bogisire ne sente tajja kuzira ebintu ebyo mubyeganyirire kim mubyeganyire nyonguga tiboti batiba kimanya nti ngo boina abakazi bayingi nakuteka abana babo mbuzi iwo kimanyire osogena norugo musajja agaruko obunda abaira ino omuntu ondi hato bwagaruke na kasajja kunuga kyo nkata hege buli kiro omuka mutaku byamahamu nekyo kiro alo kuba ndano lera bwire bukuhika no muita naito musajja mwana araba kwitaga abasajja babo bati muntu yabakubayita niga mazima nyagamayo abo kubaka musikisombazi yamugarura kandi abakazi nyekamba gambire omusajja kumunuga bunuga kyo nkata habulikyo natasa hayibiri nakora kinabaho nabaho nabana kyo ko mukazi atamwinira buyira hati byake kandi embazi tehanga kandi obono oyeberwe okusa kufuna abandi omuntu bwakoleki akuhoyira omuleke nebintu emibazi tibihanga leko omusajja lwomusikize emibazi oba omukazi omusikize emibazi ofumbo kandi bigaruka niho genda gakora abantu nibecumita okusanga oli arogera omusajja kyonka bwire buhikire n'omukazi ahikira omusajja kuko omusajja kwikara narorogwo akikutahakara tene byakwekolera akutaha mukimanyire ebintu byokurogaroga abasajja bino bireta muno bakita bankruptcy obunaku nikyo mbayinimba ni musere sente nizibabura ata muko mutatabukire muka
ai glorious togenagya kurora ari abantu abakuroga kyonko bure ni buhika niwe nasirana kandi aha umanyeka bano umuntu obundi agenzere kuroga aine byagenzere kuroga kyonko akenyuma nibajya bamuterekiye bihari bakujwekeze bindi wana hage bihari bambi wotakimanye kyonko ane kiyabera agenzere kora kimba kutoza tomanyire bana basi ogenagya kurora okura bagamba small girl with big gold kyonko ati mulugamba masaba obundi nekyo ogenzere kutoza ati nakera kuterekya obusezi kugana kora ibo bajja kuliza kandi mu kiroro mu kufuka amaguru garukire mu kitabo nyona kanu njaka Sharon munayi kwa bagamba abasegizi mwana bafukira kemnyakia mu kiro nakanu njakarabya oyo ali kale out of context abakazi abarahero ko muganyira abana babandi muleke kuroga abana babandi yawaki mutarogo musayija bana babanyanya banyu bana nagiye kuro mwana sotingera abaira ali kurungu okikengere abokwa mulekeraho kusibanya abana mwana asomerero ni wachure record yagenzere mu 11 bakuhura mwana nagana musetinga no kandi muroga abana babandi nibikwata abana babandi obano setekereza abantu bikira kuleta backfire bikira kuleta backfire mpaka bigarura kurogo wolo gana ikoro muri biro wawoni wakugwa kali rugambwire buli karungi kafunire nikamurugaho kuba okutogomya abana babandi utagondeza emitima egyo okurora omuntu ebintu ebyo wakyalina okusabikora norantingu bikukoleire baite ebintu ebyo okitekerezemo maisaho kigenda kuba kigenda ku affecting mpaka mu ngeri yona bigaruka biti bikora yutane bikugarukira what goes around comes around kandi atubuse kinde kyakale sera obutabo entabuka inenkenaku bantu nyena kutekuhulira okusanga atolo omusajja bantu nyo omusajja munaku na wayenda respect ogenda kya kusanga esente zibuzire bambi ati nawe bambi anekitinise kya musajja munaka boyine nyankwasa nawe kisa atosanga omusajja tamware omukazi tamware respect yena muha nko muntu wena ina mwaka sente baitu kwa ahandikiba ekintu kintu kiteire abasajja bonka bwabata ina kasente aijo mukawena tugubaira obarasanga kinu kitakozero nabihiro olundi kyalo mukazi ali innocent and she's understanding baita abakomusajja tena mukasente ni wala atandika kungana buli kiro ni wala akora kinu buli kiro ni wala yetaga omusajja wakuba tena mukasente ogenda ajja korobwa izire mbata bakentebezo zina mwe byokuli omwana mwekiriza agende mu ntebo mu habakata skirini okike kale buli kamukona abana karora akatere ha maiso okike inyo mubanze mukirole walobairo hawo oina mwaka sente ka oba no hurotayo obota kufika oba no hure mirembe guligwa gutena emere yo mukeba oba no hure mirembe okimanja kwenda home cooked food manine mere HB niyege mirembe ibaba batayina sente hatobo sanga musajja yakumanyirize mwekyo obwiro bomba nimpura nyenda no mukanta kwa kubyamaho ngene ya mu room za resort hotel nyegazanye mba mubwiro obwo oyo boina akasento nangero bano wehulira okimato yoya oba nenjara tosano bihura tena musento banenjara oba nenjara kandi buli kirungi kyona obula kienda buli kamuka nyuma osokwamba twaka apoko mazire nike bagambira kyonko babona mu bunuga nibuka kuzokera kulungi obota kwenda mbasa sange batisensura amaizi kangu gambire wabo kwasira akasende this is reality borabota gano lya mama manaka buli kyamsana kyo bana mu nakasende orabaho no rahira guhira kile kyo niyo rambe sahani bojali bakuzogeza hachafu nibona ijuka nugamba bojani babachumbira obo no itagwiri ko gena resort otimie olie buffet enchu ogiriye mama iso enchu mama iso gonkongireke sente nyuma akasente kanyuma bakiremere sente ndaga kwa tukole na amani ngiye kulora kane kintu kitunuze munomba saija mugamba mbo musajja ataina sente omusajja munako bali mukimanyi no mukazi aina mwaka sente omusajja muhekitinisa
omukazi oyina maka sente akaawo omusajja abanakutina tasana okumanyira ebyekidomadome bino bibetokesa bino akimanyira omukazi wesibise eisoke enono ni wazikora engoye wejwekya tomutera namboba nkwenda emergency emitwaro ebiri akimanyira oli self contained obwiro bugenda kulabya mama isa agenda kubwira gamba omusaba akasente akakwera ombwire omaye muntu kumugamba nsaba ele mtwara abiri asa nogamba okumukina abandi bagamba kwenda omukazi ayine sente kizibu kuba emergency zaali zitanika mitwaro 5 anta okubanja mitwaro 5 awo nyamso ochoyi one mitwaro 5 nyambe kandi kushayina wala mkumule mitwaro mukaga tero baada kimanyiro self contained bojenye bakwekitinisa nkomukazi musajja ndi akubata ina musente baitu nafayo kali ogenda kufayo kine bitwanta aba bitwanta nakoleke mwene mukatita kaina baita inangera kufayo ha mukazi we gonzo mukazi ine sente na kwa kasobo atahire oborana otaha warana ijeje kuja na kavera kaka yogurt kyonke wakaolemerege gura aje kuja na kala koleke ombucheke hano maikiri abafayo omukazi bwaba ine sente tasa kutekereza gule esimu ye milioni ze sente nakeza yabata kwenda zigule ate banye mbagambire that is me sakufuna omugole namba isete zikenge kizintagenda kubaza baitu on a serious note nyine kinte kinkwenda kandi sente nkozeke nzina baitu nimpura ninsasira nizinduma kinte kiri weird nyono bumbando ele nyenda baje bantu wale mu irwaro baitu tosakwetwala sente kange hakiro rwalira kwenda abantu wale mu irwaro kanya chali muntu ebunku banyina kasente kisakunyangwira no kaspendinga muntu iwe nye sente yange mbani nyende ikale haho ni ndora bantu nyaka abele na mpaka sente kai na mwaka sente amazi magale kingu etaga nyenda nki nikyo kurati nyina sente sazi numba ningule motoka ninzi abantu ningula muntu onku datinga dream kangi muhaireira iwata kaje kuhaira noni kyonga mbege bambi wefunire uniform funa uniform yabanyuka mojo ana kabaji me I will do anything for the man that will make me a wife for as long as I have money bantu nyaka sente nyina yoko mnyanyo we ebireke ibyo munyanya wawe angu misirize iwo kimanyeno boba osokota ina sente tosako sige kigita kikakulema kale omanyire tikisa ku fedingisa habo kwina akasingi n'abantu abakweyeza mugira kasente tosako yeza kigita tikita otaina mu majja kandi bundro omuntu nazalawo omuntu ngakwesige baningambe sente zawe musinzira omuntu ogwakwesiga ebigita kwisanata hariho kwesiga ebigita no engaro zona zikonere bai nanyonye sige bigita ekisinzire ebeye ekigita kiri ekikuiha melanin skin melanin skin eno kugambye ekigita kinkoisa mu face okuseka nokuseka baitu ama ekisinzira n'ekigita ebeye yakyo bantu nyare kibaza face yo kyange kyenkumi 25 omaiso naisana fanta hasi naisana kocha inywe mweyeza birimu amagezi ati bera abakujoga bekigita mubaleke abo bwaro omwana kusanga yeteremu akasente banye kingamba all in all abantu mugezeo mu bintu ebitubalizeho mekimale kyo yegeremu nkayo omuntu alahero ko nekyo chumichirizeho iwe musajja alahero ko uromanyo bagano tero mukazi wawe it is wrong omusajja omukazi alahero arimo kugunda gabaro it is wrong abasajja bena ba respect kandi nekia kandi kanya kindi baida unyine kinijukire ale kituko chaga gender roles ekintu kinakyo ku tutumbya abakazi kinengeri ki nyo kale kirungi it is good but ahandikire serehona violence muka ebyo byona kubyehara alohe namberaho hagugo yake isite ba ya human rights eba ya domestic bikiao number like bakuranisa muno domestic violences muki maka oboli musaijo oboli mukazi tera utera hali nambejo cause it's a toll free yasa tingina musimu tera mufuno buyambe otherwise to run sense domestic abuko domestic violence zitutini sana mbufu abasajja bakubatera tinkudu zitutini sobufumbo itwe no bwenzi nabo buletaho domestic violence kubanye lack of bantinye bakazi nyo mukwima abasajja banyo kandi bayi yowe kabagambiriraho mukwima omusajja tiba muima oba mukunga ino baki mukwima
mwima Burundo tanyikara hai abafumbo kati tukubaza haki anti yatinye muri Wameke nakyo kikuba Yes. kimwe kikuletereza. Yes, I have my Sharon ali mufumbo kwina ali mufumbo Ero tibakantere empeta tine mufumu. umwe hakaine mukamwe obundi timwe Tine hakaine mufumu. iyo kura njwele Tibakantere tetayo empeta. Empeta anje ngembozeri yabafumbo but still Munywani wawe. Kaisaba kwenda yo munywani. kyo gamba domestic violence sa tukubaza domestic violence domestic violence ziba maka yes amaka gabamo omusajja n'omukazi timutogena kukala n'omusajja mutakoraki mutakweha Ati kanyo. bunyonki balize mm muli banyanyangani Mpaka batabukire. muli banyanyangani of course mukwa Ogana gekora Yes, kikumanyisa. kikumanyisa Kyatagarukire ge matitonyi mirege. nibye ebyo byona bajo banti enyume mwanze munyikize mbanze ntumireho mami wange Adieri Fina Bwijangaho kale bamwita Josephine abakira bamanyire nka Fina alaho Bwijanga nyabayaga nkuramukize webale kuzara webale kuzara tukuramukizadie nkutumireho ayibale kuzala black queen kandi wewa brown ipaloka twaleyo yaisenyowe good basawa kizibu webale kusana dadi nakyo ekikusemba ekinkusagamba abantu abakuturura mulekera okuliriza engambo abasajja mulekera okuliriza engambo nanye abakazi mulekera okuliriza engambo niko amakaganyo gaikali gatibekaida yes tuongere kusima bakabs juice bashere mwe center show ya kialero Bunyoro's finest yes wale nyuma ya Stanbic Bank offices zabo niho genda kuba no basanga iwa ino mukoro aina birthday batu juice baginya harufu rwawe no tujaginywe kwana banyobuse yes muhagira bakabs juice abaina business mtawoni abakwetaga ice cream abana mbagule ice cream abana bali oruhumura rutandikire abazaire mukome abana banyu obwire buno bubimuna abana batandaro muhanda bagena abahumira abamazire bizamu abo oba mubasibe busibe njegere kaleho omuka yozi nkala kabya internet nikasaturatinga mbutu tumazire bizamu abakazi abafumbo muhoire muka karora niko bagambira just imagine your child imagine ngo mwana wawe alomuha abana abo abali mu video ebyo omuzaire abana bajja konebwa nkunigirege omuzaire abana banyu bakusholeke kimwa bakulizemu bakanibe kwataka video ngani barugamu pepe kusembayo ngu tumazire bizama abakazi abafumbo muhoire nanda abasajja abafumbo oh yeah yes but I was happy with men mu comment section babye baliza mu comment section they didn't support that idea muka box okubasanga Kila muno bokusanga bambi na wali muzaire no barana bikore okira nabo tibataba zaire bosanga ina abana gamba kwenda no mwisika kwingana omwana we kyokata supporting wa yakikole yes kabs juice roho kubakwatiraho hamikoro yanyu bambi mugetanire Jepro na yeroho ku printing obstika nkabunu karura kanu nkakana ka kabs juice oba buntu tuku printing ha Jepro ha right road aho mubahikire yes tulina na page yaitu ha TikTok eroho Jepro okusana okutufuna namba yesimu 07 baki malinda agisoma kambibyo kwa kugimanya baitu mawe alobo yetagota kolanso bi mu business yabandi yes osobole kubaha enamba eyo nyine okusaba kubafuna namba esimu 0775 kagana 525 ojja kuba nofuna aba Jepron kosobole ku printing abana zona tulimbwire ba campaign mutwe emilimo abaina organizations mujje tuba branding ile mutwe emilimo mutaoni muleke kwimbe bintu ni mubitwala Kampala kandi ni mujja biguza abahoyima kana right road aho henyine no wale ba Japan high level technologies ole okwenda electronics okwenda gadgets okwenda kanikisa simu TV okwenda kugura nkonko bagambye bali mu Black November bayira bayiruka November netaka hoira abo kwa November bwe kuwa prices zabo bagenda kuzitembya December mugimanyire December tetayo okuramuza mu December tuturamuza titwesengereza mwebile bokulya se mubakasente mukakozereira hati November nekyalo bambi iruka ogene mu Japan high level yeah season nizezo technologies manya abo iPhone manya bufire geikara manya bufire bene screen gendo upgrading esimu era iwe wakaguzirira iwe linde yinkuleta leta soko leta na nyoni banda ya upgrading
Njali contented ne nyina. Tuteebwa n'abantu n'abagenzi bayita ba Hoima Resort Hotel. Nabo batuteremu akasente. Baira bamugende kijungawo mubahikeho. Bayina oburaaro obulungi. By the way tabebeirwe inya bakwenda kora birthdays abainayo parties. Bakusa bayina ebichweka ebirungi bayina gardens bayina halls bayina honali ekintu kyona okwenda ahero bokwenda munda bayina Hoima Resort Hotel. Mukole parties zanyu babatimbire parties zanyu zituke ziri nungi bigo kwenda genda mu sauna okwenda genda mu gym okwenda ku steaminga okwenda massage na massage chair bayira bamuja Hoima Resort Hotel kwenda genda muje mweteze ne sana bayina kavyu karungi nanyo kwenda kusima haba kumpagiro okubambi aba customer banga abalungi nanyo abamatira araba abagamba wanyo kaiso ngena nkaoro Sharon mpura nsemere iruhatindi yunyu nambara mukize bambi badiya naba customer bayita barungi aba Fair Price Boutique bambi muija batakayizire muje mutwagire bintu nabiri yebirungi ebintu biri habeye nungi muno musemberembe ya Fair Price ndamukizona sham Facebooks bambi abakwenda kukora akasoka akarungi mugene muiko hanankaho ha Central Market. Yes. Thank you. Muteba kusubscribinga, kulikinga, kusharinga, page zetu muzivisitinge. Tuna business zaitu. Nekia by the way. Tukienda ba sponsors hasheni. Yes. Tukienda ba sponsors oloko oina business yo kwenda tukurangira oina business yo kwenda tupromoting ngirito Victoria Girls tukozereki. Tuloho inbox us. Yes, page zetu za TikTok zona zilio Glorious Chance Queen Aboli Shani Tania. Tani Shani Sharon Tani. Ntebero na kasoke ko mulembe akala Windows ni wankozero hoga nyanyirira nyatuka ninyirira ninyaka kandi nkimanyire nkunyirira so you have nothing to say about it. We love you. Bye. Kitara TV kwegesa kumanyisa.